Clear tu le ngai thla tu te ni thar duam tak kan chuang kai le ta in zawa in chibai le vek ule tun truma chuan nizan UEFA Champions League in khel result trainbul kan tran anga ten zanin in khel tur fixer tele football thuleng te thlirangai thla khona nei chhole donang o chumi ma chun hei clear tu te subscriber tele mino share sak tu te chunga lom thu ka soi tak meu mewa 26k te pokan lut chho vele ta in zawaya thora ania in chunga lom thu ka soi tak meu ane ole ni zana in khel munam tak UEFA Champions League ka English Premier League te bola ma shoi mek tu Arsenal chon ne na changin quarter final an luta an khingpui Bundesliga club Leverkusen chu Sydney fain an ne he in khela hian Arsenal heng goal shot tum som ni an neya Leverkusen heng goal shot tum som nei ve bokin in khela munom angrenga attacking game munom tak team pahni ten an chop chuak he in khela hian minute som palina ding lama tanga Bukayo Saka ball rong cross thatak cho Trozartan gola apet phei ngala ani hian ding lama apet ane maseba switch on thatakin alodan sak minute som ni panina Declan Rice and Veilam Sierra train free kick la omzetin aron peta a goal done motila yen Blaswitchin thatakin aloben chho sakle man ane minute som ni pariatna dinglam atanga Bukayo Saka ball cross toy zet cho Trozartan gola nai set sota ashota mase Blaswick bokin thatakin alodang le man Arsenal team hian an ui thin le minute som thum paruk nai ro a goal tange nge ya Veilam atanga Trozarta ball ron pek thatak cho Asian bonzetin gola achoi lut Trozarta ball peki ake Veilamin alo lakewa box pona tangin ke dinglamin moizatin apet luta goalkeeper tan dan man ngai na hei chu aumlo ane goal moi tak ani bok minute somrok pathumna a goal le Grimaldo an omzenei lovin ball atliar chuaka Declan Rice an olsam taka lo la yen box pon theta train dinglam kila to izatin apet luta moi takani minute som sari pahanna gyokere san Veilam atang ball rong cross in Saka chung gola atawa Harvard chung gola asulut kan ti thayang mase hen ball wangin he goal hi pom sak ani talo ane tihian hun top zui tain Arsenal hian Sydney fain ne nan changa aggregate goal thum goal khatat ne na changchung hian quarter final an luta ane English Premier League club zinga kumina quarter final lut masaber an ni bok English Premier League club Chelsea lamero anmol phau chiang leya Stamford Bridge an mi khwal team Paris Saint-Germain chan sithum faingotin an lo hnele team pani te kan thriat ang khan first leg ka anin ngam lo angreng khop maya goal nin Paris Saint-Germain in hna an lo chang to second leg ka po Chelsea bok anu fola an tang le ta ane he in khelang goal shot ko ngai ro Chelsea an chung nung zo ka tum som panga zet goal shot ne hian Paris Saint-Germain heng goal shot tum riat chau an neya a in khel anga clear let point anin tum tok angreng khop mai Paris Saint-Germain ero an chung nung deuh zo kan ti thayang chu in khel monam taka hian minute rukna lekha Paris Saint-Germain keeper Stefanova ball vor thatak cho sar chun alo kheng fu tok lawa karas kheliatan asiam sak ani ringot mai ani hian dinglam kila thazetin apet lut zuita ane minute som palina a goal le ngal Hakimi an dinglam sir tang ball alak lu chu Barcola tan ball avor phei ngala Barcola hian moizatin avoli lut Veilam kila top corner chiang setin athlok lut ane minute som thum panhina Barcola le Zaire Emery te in setup moi taka tang karas khele chang goal thabik akhung leya mase he ero offside wanga pom ani talo thung minute som thum parukna William Paco abum zau no Jo Pedro chan free takin hun thra aneya maseng goal shot hi Stefanov chon thatakin alodanga Chelsea tan chon hei chu au yom vong le ang chu minute somli panina Palmer chan boxa bolu puyen Veilam kila apet kewa Stefanov bokin thatakin alodang le hanpet na deu se chana goal ngein arinom minute somrok panina Veilam kila karas khelian chaloba chiang seta apum zau nuwa Hakimi tan ball ape pheya Andre Santos an lo tibuai zau ma se ball lir phei hi mayulu chan gola atho luta top cornera dinglam kila moizatin alutane Robert Sanchez satan chet man ngaina omlova ahmuman deu trok kan ti thayang minute somrok panga na Garnacho chan dinglam kila
ko zetin goal shot aneya heipo Stefanov chon thatekin alo dang le a che thangang mai hemi noero thil thleng dang lam om zui talova Paris Saint-Germain hian sithum fai hne na changin aggregate a goal rate goal ni ngotin hne nan changa quarter final anin pet lut zui ta ane English Premier League club dang comeback tum mai City lamero an comeback thei talova an mi khwal team Real Madrid first leg an lo ngam to lo laka goal ni goal khatin an tlom le ni zana in khelain City hian goal shot tum som ni pakhat an neya Real hian goal shot tum som paruk nei ve bokin goal shot atama in khel po a hmunamin anung le Etihad Stadium a in khelain minute som pasari na veilam kila Vinicius Junior ang Kusanov bumin goal shot aneya goal banting lam aper deuh dop mai hemi ball kal zela hin Vini ang goal shot anei leya Bernardo Silva chon thatekin alo dan sak mase video assistant referee endik ni hin Silva hian akutin Vini goal shot hi alo dang chuaka red card mangno chunin penalty a choi zui bok minute somni panhina penalty Vini chon petin Donnarumma abum chiang khop maya dinglama petin Donnarumma hi veilama a dive thong tihian sikhat fain ma an hruaita ane minute somni panhina Vini hang goal khung le theina hun thra aneya box sunga ball lu puintes abum zawa maya free takin goal shot aneya a thlok chok deuh lua lathe khwa thlok vong mai minute som thum pariat na Brahim Diaz son Ruben Diaz le 8 nuri te abum thal hol maya dinglam kila tang goal shot nein Donnarumma chon alo dan sak minute som li pahat na veilam atanga doku ball cross cho chep takara Erling Haaland chon dinglam kila apet luta an sipur su trainin fence lam en thom a that le minute som ruk pathum na cherki ball pek cho dokon gola akhunga ma se offside wanga pom nilovin minute som sari pariat na po cherki ball cross so 8 norian ataw luta hei po offside wanga pom anilo le City team tan chon awiyam leang cho minute som ko pakhat na Valverde ball pe ka trangen Vinian goal akhunga hei po offside wanga pom anilo le ane ma se minute som ko pathum na a goal ta thawa dinglam atanga shawmai ball rong cross hi Vinicius Junior chon free takin apet luta ahnunga ding Gayan alo dang zawlo hian dem a hlo zui ta hle ane hemi nu hian thil thleng dang lam om zui talova Real Madrid hian goal ni goal khata hne na chain aggregate ta goal nga goal khat ngotin City hi an sopa quarter final lutin City roin an puan tho an tel ta ane inkhel danga be seilo result comeback ro puibon el tiang mai athlenga first leg a sithum fainguta lo tlom to Sporting Lisbon chon an muala bodo chu sithnga faingutin an sopa comeback ro puilan tiring quarter final an lut country tangin bodo hi tun hnai chawa an che tha khop maya City te Atletico Madrid Inter Milan te an ron hne chau zoi ani kha an che that dan chu pui takane first leg ka po khan Sporting Lisbon laka sithum fain hne nan changa comeback thei to lo turangai ani pialama bodo hi quarter final lut chiang te point kan soi man hial ma se second leg kai ro Sporting Lisbon in thilmak an lan tira an comeback chiang hle hein khela hian Sporting Lisbon team tang Goncalo Ignacio Pedro Goncalves Luis Suarez mai baka Araujo le Rafael ten goal an khunga har salutuk lo hian singa faingutin hne nan changa comeback ro pui lan tirin quarter final chu ro pui takin anin pet lut zuita ane ro pui takaron che pup mai bodo lamsin kongero atop ta thong tiang quarter final in matchon tur pakhat chu achiang ta ngala quarter final a hian Sporting Lisbon le Arsenal te chu anin matchon don ti achianga hei quarter final in matchon tur chiang masaber ani bok inkhe result lamkal sanila inkhe tur fixer lama lut vele donong o Zanina UEFA Champions League last 16 second leg in la hinei chunzom ani dona hemi azo a huna hitsuan quarter final in matchon turte an chiang fel towang Zanindar song bahle minute song panga hian inkhel munum tak clear tour om ngal dona Barcelona chon Newcastle United chu anlo mi khwal don ane first leg khel zota kha kan clear le tail first leg khel zota kha clear le ta ila khamitum khan Newcastle United an che tha khop maya Barca khan an ngam lo deuh thuak ti thei niang cho khamitum khan Newcastle United an Barcan goal akhunga hun top don trap atop tak taka lemin yamalan Barca tan penalty train an sipur asut ta shramani kha
second leg in khele tori a hmu nomin arin oma mase Barca stadium khel ani to do na wangin Barca din munhi a thade uzok tura be sei ane zanlai peldar khanle chanve English Premier League club tho Tottenham Hotspur chu anin lan do na Atletico Madrid chu anno mi khwal don ane hei ero chak tura chiang te po kan ti thei hial to anga first leg khel zota ka khan Atletico Madrid en gol nga gol ni ngotin anno sop to khami tum khan Tottenham tan Pedro Porro le Solanke ten gol khung ve ma se Atletico Madrid tan Julian Alvarez a gol ni khung le Lee Norman Lorente le Griezmann te gol khat khung mangin gol nga gol nin ne na anno chang to wa second leg khel le torero Tottenham Hotspur tan ahar satura ngai ane Atletico Madrid antlang mai tura ngai ta photila heng hoba ka hen Liverpool le Galatasaray te anin machon don boka heipo amu nom le leang cho Liverpool team hi tun nai anche thattok lo je kan hretlang nga first leg khel zota ka po khan Turkish League champion lai la ka hen anlo tlom to nge first leg ka khan Galatasaray hian Mario Lemina gol khung mangin sikhat fain ne na anlo chang to wa anin machon nong pani shrimshima po Galatasaray hi anchak ve ane Liverpool team an comeback ngeyang ti soithia maharasa a chuti rualien anma ni mola khel tur anni dona Anfield ta Liverpool din mun athade uzok turangai ane mase ingpo thleng thei ani ya Liverpool hian konfi takin an machonero arinom lo zanlai peldar khanle chanvea avekhian Bayern Munich le Atalanta te anin machon don boka heipo ahmonom le leyang cho ma se chaktur tlang tur achiang towa thil makro puile el tiang bik maktak ngai kan han tiang chi te kha athleng ani lo chuan Bayern Munich hi antlang tura ngai ane an academy player te lu tir po ni se antlang towang first leg khel zota ka gol khat ngotin anlo sop zi to ane Atalanta tang khami trum khan pasali chan an golom chun akhonga Bayern tan Stanisic Michael Olise Gnabry Nicolas Jackson le Musiala ten gol an khonga gol khathi chu in le thal ahar to turangai ane Bayern Munich hi olsam taka antlang mai arinom inke result lam chuka santaila football thulenga lut chhaudonang o tun tum chu Luis Enrique tanghian bul tran ta ila Luis Enrique chon tun hai khan mediaten an zona chu achanga Fabrizio Romano aron tarlan dan chuan Luis Enrique hian Premier League club zom atumem tia an zona chu achanga Enrique chuan tun din muna engma ka soi theilawa kadin muna hian kalom tokri ane thilpoimo beracho Paris Saint-Germain lotling taka kai hruai ania chu kan tum phot aniang chu kammalam hun tur ka soi theilawa tundin muna ero Paris Saint-Germain club en kol tu kanime ke kammalam hun tur chu hunin aron ril tura ngai photang tin asoi Neymar point ni sang khan thu thar aneya Fabrizio Romano atarlan danin andram Brazilian friendly match an khel turakau ani lo chu lung oi lo thu asoi vele tlat mai Neymar chung kalom lo emema makpo kati ane chuti rualien kanram tana inlan le thei turhin thei to pero ka chua do na team tana mitrang kai ni le ngai katum bokang tundin huna ka suang to na lian ber chu kanram tana inlan le ani ya chumi ti thei tur chung ka thei top ka chua do na ni tin asoi thong Liam Razenier point ni jang khan thu thar aneya Enzo Maresca ne na ruthuron ala thin ni tarlan ane country tangin Enzo Maresca an ban nuwa Rozenier hi Chelsea team hian an team en kol turin an ruaya beisero aphak zui talem lo ane hemi wangin adin hunpo achiang lo chho zela Enzo Maresca ne na hin thuron ala chho tran ta ni hin an soi thu thren khatin atarlan dan chon Enzo Maresca hian Cole Palmer chu an team mi tangkai ber ni tir turin ashil ni te point an soi nge team tokin atarlan danin Real Madrid point ni jang khan thu thar an neya Manchester United ta train Diego Dalot chu senglu antum dona aman atan hian sumpo the chonol antum don Real Madrid hian Dalot mana pau million somni parukvel the chu antum dona United hian anpom sak mai thaini te point an soi to hetiang kar hain United lam hian thu thar dang anron nei vele ta Dalot achhuak ani chon Alphonso Davies chu senglu antum ve don thunga Bayern Munich atrain ani hi senglu antum don anne Alphonso Davies mana hian tundin muna United hian Euro makta doi somriat vel the chu antum ni hin alanga
UEFA Champions League an khel ngei don ti achiang thokhat towa Davis pohin United thi azom tu mai hin arinom Thierry Henry point ni jang khan thu thar aneya Arsenal team khel dan chung changa an zone chu changin Henry chuan tuna an khel dan hi ke point munom ka tilova ka du dan po ani bik mi alo ane Arsenal tran tu te ka za MMA he team po hi ka za ane chuti rolling kumrei tak chung chu Premier League no moi he team hin a choi tolova chumi an choi theina tur tan chon style ran bo kalpui se poi ka tilova kan do chu Premier League no moi ane khel moi le moi lo chung changa ka boi lova no moi an choi chon atok via veti hin Thierry Henry chuan asoya Mikel Arteta game khel thir thin dan chu munom tilo ma se athlop tlat thu asoi Bastoni po English Premier League club te chon ot view ma se an senglu thei arinom lo chho tran ta zela ni zan lama khan Barcelona chon an senglu thei mai arinom nia tarlan ane tundin huna Inter Milan hin Bastoni mana Euro makta doi somnga velan phut ni hin alanga Bastoni hi Premier League lama nilovin Barcelona lama hin akal mai arinom chho tran ta hle Liverpool lam point Adam Horton chu senglu antum nge ya Crystal Palace in amanan phut za chu pek mai anin huam don nia tarlan ane Eagles lam hian an midfielder poi mai choti ran poi ti to lova Travio ma se an chel thei don lo nia an riat wang ani pang cho tundin huna amana tan pau million somsari vel an phuta Liverpool hian an the chongam chon an senglu thei arinom chuti rolin elpui lian tak an nei do na Horton hi United City Real Madrid Chelsea mai ba ka Liverpool te chon senglu antum mek ni hian Football Insider chon atar lang Manchester City lam chon Osman Dembele senglu antum na kong anin nu do tak thu ni jang khan puan ania hetiang ani ta ka chon Chelsea din mun atha chho ta hle mai Dembele le hitun din mun a Paris Saint-Germain hen contract har ze pui antum meka an la lo tling thei lem lo ane Chelsea lam hitun din muna sum an man diklo vain shrem an tok mai thaya chumi an shrem ma chuanin Osman Dembele hi senglu antum don ane Dembele le hi Chelsea luta se athat kan ring hlomem le Sandro Tonali point ni jang khan thuthar aneya be sei pha bakin ani hi alak angreng khop mai English media ten antarlan danin tundin muna Tonali hi United Chelsea City le Real Madrid te chon senglu antum meka ama po hian club dang zom apoi ti lo thu alo sei to bok nen club thar lian jok azom ngei turangai ane tundin muna Tonali hlut na hi pau million zavel lai ni turangai ani thong Arsenal lampoin an player kulai train khat te chu chuatir antum dona season tharlo tur transfer kongka ain hon huna Gabriel Martinelli Ethan Waneri mai baka Mais Luis Kelly te chu shral antum ni hin tarlan ania anni hi an malam hun tora an squata poimona an nei to lo nia tarlan ane hetiang ani ta ka chuan tuna kan soitak player pathum te du tu te tan chon thulo mom tak ani ngei arin oma club dang an zom ngei arinom Chelsea lampoin ni jang khan thu thar dang an ron nei chun zom le ta Chelsea team hi an din mun a chetul tul don nia tarlan ane kan hria tang khan transfer a shrem an ni mai theya sumpo pau million som point pasari panga vel choi tura shrem an ni mai thei bok heng bak ni jang khan thu thar dang aron om chun zama Chelsea lam hi point paisak an ni mai thei ne tarlan ani bok tuna an point nei sa tanga chutin tlatur din munai ro anom arinom lava ma se European competition khelphak antum na konga ero point an paisak ani chon an din mun a chle don ne tarlan ane hetiang hi athleng tak tak ani chuan Chelsea malam huni ayeng lo chun zom angreng khop mai United pandit train khat ten Michael Carrick an do lo thu an soi nu in ni zan lama khan ru ni chon thu thar aron neya Michael Carrick chu thatok nia a hriat thu a soi ve khau mai Wayne Rooney chon Roberto Di Zerbi te seizom an ni meka ke ka ngai dana ero Carrick hian ana athok tha hle hin ka hria he team hi a hret chianga khai chuale dan po a hredon hle ane season thara po ani hi enchin le poi kai chon ka thilawa midang senglo tumtral hi atul na po ka hrelo tin asoi tun nai athu soya chun United tran tu te tan chun hei hi chu makve tak turangai ane Jamie Carragher point thu thar aron neya nizan lama khan athu thar nei hi angai nom angreng khop mai Carragher chuan transfer kongka kharta ka han Liverpool team hi an che suala
an mamolo an la lu trewa chu tun din muna hian an tuar tamek ane chumi bultum chu arnes lot ani ya athil ti hi afu tok lo hle ti hin asoi karagar chon tar malam thuam chak viau kha ange trulna kai chon ka hrelawa an nei sa tele an lak lu bel pakhat atang khan an tok to viau ani ma se chumi nuwa man to takin mithar an la lut le ya thil tru lo top khok ani bok ani na taka chun midfielder an mamowa chumi an senglu do chu tun din monain an tuar ta ni tin karagar chuan asoi Arsenal lampoin ni zang khan thu thar an nei ya Leon Goretzka chu senglu an tum ngei thu puan ni hian kumsom thum pakhat mi hi inrem na an nei pui thei an rin thu an soi bok tun din mona Leon Goretzka hi AC Milan le Inter Milan point senglu an tum me ka season kalmek atophuna amalum hun hi chu achiang turangai ane season atophuna bayan achua san to do na free transfer in adu ber club azom thayang Arsenal team nen pohian an khan chho angreng khop mai Manchester United point ni zang khan thuthar dang an ron nei vele ta Mingles media ten an tarlan dan chon Ajax satrangin Mika Gots chu senglu antum do na ani senglu turhian sumpo the chunwal antum bokang Ajax team ta na season kalmeka che thada kumno pang takla ni si hian du tu anei nuala United team hi an khan chhode uni hin an ron soitlat mai Ajax tam hian contract har chungchang anin rem pui thei mai lawa chuatir an phal turangai ane Ajax forward hi United lama mu tum chin phot mai ngo Arsenal lam vekin ni zang khan thu thar dang an ron nei vele ta Michilan atrangin Angel Di Maria chuak thar ti an soimek Dario Osorio chu senglu an tum do na Di Maria nen an kheldan ai nan ne wanga du tu nga mai Osorio hi Arsenal team lama hen kan mu mai arinom chhotran ta ten ane so ama point kan lo tar lang to wa Arsenal hian an hel ngei ang chhotran ta African Cup of Nations na mai ne jang han thu thar dang aron nei leya champion lom thar anom le ta Africa hi chon Africa ni an lo tlin nge ye kan tiang chi bok khan thil theng dang lambik a thleng le ta champion chu an ron ti dang lam le country tangin African Cup of Nations nei zo ta ka Senegal team chu an champion na Morocco lam hian in khela zo nu khan complain an the luta ni jang khan an thu boi the lo hian ne na an chan thu puan ani ya Senegal champion lo lom fel vek to chu an champion no moi chu an hu kir le tak thu puan ni hian Morocco chu champion thara puan an ni zui le ta ane danglam ve thin ang reng khop mai Senegal lam po hian an apil le turangai ani ya enga ma chung chu thil ala boi noi turangai ane India ram football nen te po ai nang chho ang reng khop mai thing lu tuk mai ole hati chin hatun tumatan chon ni le ta phot se thlir tu te channel min ngai lut sak thina inchunga lom thu ka soi tak meu ane like share le subscribe te hamin han ti sak le ta zelula thungai nom tak te nen in mu chho le zel te po kan tum anga soi tak ang khan hype te po hamin han ti sak le ta zelula kalom leang